لیکولینر و جواگناس ترک ایکو دی جیهان دا بناوبانگ اسماعیل بشکجی لگل شانده که سردانا سویده کر. دوی شانده ده سروک وقف اسماعیل بشکجی برز ابراهیم گربوز و جگیر سروک وقفه برز روشان اصلان هبون. Amancın ve serdane gelek bun. Kürtler dünyada çok büyük nüfusa sahip bir halk. Ji bo revenda Kurd û pirsa Kurd bi giştî Swêd welatekî girîng e. Li vî welatî wêjeya Kurdî geş bû, berhemên Kurdan û yên di derbarên Kurdan de bi rêjeyeke bilind hatine çapkirin û belavkirin. Swêd hiştiye ku zimanê Kurdî derbasî dibistanan bibe. Mamosteyên zimên têne amadekirin. Di zanîngehan de Kurdî dête xwendin. Wergêrên Kurdî yên sondxarî li Swêdê têne amadekirin. Kitêbxaneya Kurdî li Swêdê heye. Jimareyeke baş ji Kurdan endam perlemanin. Perlemana Swêdê enfal weke jînosayd nas kiriye. Yanî bi giştî Swêd bo kêşeya Kurd welatekî zor girîng e. Min jî xwest bi vê serdanê zanyariyên Swêdiyan di derbarê kêşeya Kurda feretir bikim. Bi vê serdanê Waqfa İsmaîl Beşikçî dixwest ku xwe bi Swêd û bi Kurdên Swêdê bide nasîn. Peywendiyên xwe bi damûdezgehên Swêdê re xurt bike û bi dezgehên Kurdên Swêdê re şêweyên hevkariyê çalektir bike. Hûn dizanin mezher navê İsmaîl Beşikçî Vakfek heva kir. Grûpek karsazê Rewşenbîrê Kurd me vî Vakfê ava kir. Nêzîkî salek nîv e ev xebat didome. Heyaniha me gerek civîn çêkir. Li Kurdistana Bakur, Kurdistana Başûr. Ev yeke min jî salek nîv berê em hatibûn li vir. Me hevdîtinek jî civînek jî me vara çêkiribû. Eva duyemîn em hatine. Xebatê me dam dike. Li Kurdistana Başûr da jî em çûn. Gerek me hevdîtin çêkir. Serok Barzanî, Mesut Barzanî, Serok Vezîr Neçirvan Barzanî me tekilî çêkir. Em gerek cî geriyan. Me protokolek imza kir. Dezgehe Xêrxaza Barzanî ve Vakfa Beşikçî li protokolek jî me imza kir. Xebatê me didome. Beşikçî serdana pena Swêdê kir ew yaneya wêjeyî ya ku bi heman navî li gelek welatan nas kiriye. Kitêbxaneya Kurdî li Stockholmê bi şahnazî pêşwazî li İsmaîl Beşikçî kir û berpirsê kitêbxaneyê hem naverok û hem jî kar û xebata kitêbxaneyê bi Berêz Beşikçî danasîn. Di dawiya serdanê de jî her du aliyan protokoleke hevkariyê wajo kir. Di wê serdanê de me protokoleka hevkariyê imza kir. Navaroka protokolê jî ew e sê noqteyên serekî. Yek ji wan ku em materyalên ku yani materyalên xwe li hev bigorin. Ya divê jî em hewil bidin ku platformeka kitêbxaneyên Kurdî ava bikin. û noqteya asiyê ew bo ku em çalakiyên hevbeş em bikin. Wek konferansan yan workshopan yan semînarin çijme bê em tiştekî wisa yê hevbeş em evdî bikin çê bikin. Serdana Beşikçî bo Swêdê ji hêla Waqfa Kulturî ya Kurdî li Stockholmê ve hatibû organîzekirin. Dibin navê Egerên Bingehî yên nebûna Kurdistaneke serbixwe de semînereke vekirî di avahiya ABF de li naverasta Stockholmê hate amadekirin. Ji ber ku salona semînerê têrebeşdaran nedikir, di saloneke din de bi riya ekranên televîzyonê guhdaran semîner dişopand. Herwiha semîner bi awayekî zindî di riya înternet re dihate weşandin. Yani İsmaîl Beşikçî insana gerek enteresan. Qet dernetke dervan, dernetke Ewropa. Yekem car çû Kurdistanê, Kurdistana Başûr û me digot şixeve welatê te hesabî. Ew ne derve. Ja yani insan merak dikin, xwazin te bibînin, fikrê te fêr bibin. Ew berê nedixwaz derkeve derva. Lê peywendiyê me bi gel evê zêde bû. Gel Waqfa Kurd ser navê wî hatibû çêkirin. Ji wextê Waqf çêkirin hatin Swêdê jî civînek mejmara hazir kir. Îja xala Waqfa kirin, dan nasîn. û
دیوندی مل گل وان زیاده تر بو ما درخواست کرد ولی والله امکان بن ماموسته اقناع بکنه ولی سوئدی ملت merak که ولی گردانی بکنه تلویزیون دوی رنگی به اقناع کردن و جهات. دوی سمینری ده بشکجی ایدئولوژیا ترکیزم دداناسین اوا کو دبنگاه خدا لسر قرکرنا ارمنیان و قوتاندنا نتوین دن ین با اینا خوف لنا آوا بویه. لسر مسلمان کرنا علویان بدار زوره و لسر ترک کرنا کردان آوا بویه. دویابو کو د ترکی ده تنه یک نتوه هبه و تنه جی یک آین. بشکجی به تندی رخنه لسیستم جهانی یا ایرو دکر کو برانبر کمکوژین بسر کردان دتین بدنگ بونه. هنک ولاتین جهانه و ین یکیتیا اوروپا هنده بچوکن که لسر نقشه ندیارن لیدگارین ریل مافین کردان بگرن و نمونجی اندورا و سان مارینو دانین. بزاوا دجی بدسخستنا مافین کردان د جهان ده یکجار بهزه. بشکجی دیار دکر که دوی کرد سوده جنمونه یا جدابونا بنگلادش جه پاکستان ورگرن. دبن ناو اسلام ده بنگالی نهات نخاپاندن و ولات خواه یه سربخوا آوا کرن. لی هما کرد گلک جاران دبن ناو اسلام ده هاتن خاپاندن و جه سرخوبون بیپارمان. بشکجی سردان پرلمنتای سویده کر و بطورا سوید کردستان را جویا. اف جوینا جهیلا راگهاندن سوید ده جیدهات شوپاندن و لور بشکجی نرین انخواد دربار بخچه چارسری یا اردوگان ده دیار کرد. اف بخچه که هاتا وکرین بیناوروکه خلق به هیویا گلک تشتان بون لی تشتکی زیده بنرخ تیده نبو. تنه چند تشتین بچوک مروف دکاره بناو بکه وکه راکرنا سرودا نجات پرست جدبستانان. دوی سردانه ده بشکجی چند هفدیتنین سیمبولیک جی قبول کرن و جیوینا ویا داویه به فدراسیون کوملین کردستان لسویدره و هفکاری هزین سیاسی کرد و کردستانی لسویده لبارگه فدراسیونی بو.